Dobar dan, mi smo Crow Army, klan iz Combat Armsa. Ovo je jedan kratki clan meč, nadam se da ćete uživati, subscribeajte, ostavite komentar za češće videe. I kao uvijek, ostanite logični. Lako jutro narode, kao uvijek igramo malo Clan Wara. Protiv... Pozdrav ljudi. Kako se uopće zovu? Nema veze. Ma ne čitam ja. Vidi se. Nema veze. Ali da ćemo ih dobiti, to je to. I ja se nadam. Juj, ko, sorry. Dobro, Nanić, pa ubili. Glupe, dobro. Glupo mi je ovak igrat kad me niko ne ubije. Tu ti je. Ne, kosu. Eno ga, ide ti Pazi ko s leđa. leđa će ti doći. S dualcima by the way onak, to isto. Idem gore. 2 na 1. Lijevo i desno Nanić. Desno imaš jedan. Ne, Low fuck. HP, ađe. Ne, Isuse. Ne, fuck off! A mislim fail, kužiš, vidio sam te kak ti me pada dolje ono. Ali ide na senzor i onak sam me odbazi u stranu. Vjerojatno to kovnica. Mislim ono. I onda mene zovu najgorim na svijetu. Pa tako te i treba izvati. Ajde šok, pazite, nemojte ići. Sam ga čekaj. Pa taj Crow ne znamo. Da, sad će Adama ubit. Joooo. Gdje on? Lijevo. Ne, pa gdje? Adam će nas sve Ajde, spasit. Ne, Da, gotovo. Maši ga prvo 1000 puta. Sad te neće. Sad ćemo ostati, sad će past ovdje i umrijeti, gledam. Jesam rekao da će past ovdje i umrijeti. Ček snimo. Snimio sam. Imate još moje mudre izreke, ono, kak ja to predviđam. Daj ti je to pošalji u top 5 failova. Da, to fail. Još kako ono, oba dvojica... Kako sva trojica failamo na istom igraču, ono. Ne, izreži i pošalji to. Da. Još možda dobijemo onaj Misty Gear. Ja dobijemo Miss Gear. Pazi ovo Ortusi. Pa mislim šta će drugo nego će uzeti Ortusa. Ko će krenu u akciju? Ma, vidiš da me jedino ovom promjenom strana mogu zaustaviti. Ovaj disaster nije dobar u snajperu ni malo. Ne. Fula previše. Da. Zna spamat. Jedna to. Pazi ovo, 8-6 za nas u killima. Pa zato što su svi pomrli sami od sebe jebo. Tebe napalo more, ovog Adama napao pod i ono svi pomrli. To naša pazi, ali pazi Ortusi. Leđa, post. Gdje pa Luka je bilo? Ne, mislio sam Adam. Isuse. Vidi Kako sam ovo, uspio? koji kamper. A sad ne fulla kužiš, kad je hard scope onda ne fulla, quick scope. Ono. Probat ću spasit. Ako to je moguće, a nije. Kad ću ti reći kad ide?
I da hoću i da vjerujem u tebe, ne mogu vjerovati u tebe. Ali vjerujem u tebe. Ide. Vidim, ne vrem. Još sam se miš krivo. Ah. A daj, ova ima 25% speed, a ono... Lik ga dere. Na naš šasi. Di gore, a? Da. Gdje je on, na njihovom krovu ili? Na našem. A na našem, tako. Ja ga ne vidim. To ti onaj Sortus ima. Ajmo da mi na njihovu, Evo ga, a mi na njegov krov jer on Sortus To je ima. tam gdje ja pucam mi bio. Okej. Taj Mr. Green... On najveći noob, generala Ortus jebe. Pa nego. Pa ako ih imaš, zašto ne bi s njima igrao? Eno ga je Na tamo našoj je tamo. bazi. Zato što kao prvo ne zna lik Gdje je? igrat. Na naše tamo glitch kod onih. Ti? Na naš krov. Da ga vidiš kos? Ne više. Gdje je nesto, nije mogu Evo tako... ga. Bravo. Bravo. A još jedno. Kaj nemojte izletat. Znači samo dobit. Skinuo sam ga ovog Ortusa. Pazi sad, nema ići. Nećemo nigdje ići, ja ostajem u bazi. Ja idem probat skinut kak sam i prošle runde. To, ti si ga. Bravo, ajmo. Ma svaka čast, dečko. Ma nema šta, Možda i prva nisu klasa smo. Gdje je ovaj sad? Ventilacija gore. Moramo ići taktički jer ono, ne znaš. Zajedno, dođite meni. Dobre. I ljudi, hvala vam na gledanju, ovo je bio Hvala, Crow Army. Ja sam spasio stran.